zase-Afrika. Sanibona balaleli beNanda FM. Uluvo kade wazana lo uhleli noNhlanhla umfoka Ngwenya kwisiqu sase-Afrika sisonke. Yayidlala ingoma emtimandi, wayidlala kwajabula abantu. Yemtimandi yelele, yemtimandi yayidlala ingoma. Yemtimandi yelele, yemtimandi yayidlala ingoma. Kwinkosi emtimandi. Ngithathele inkintela yasemgwengeni indlovu kusho lapho na kamacekeceke ngalezikhathi bathi inkintela kungo-18 minutes after ihora lapho na ke lesibili ngomhla ka-21 kunhlaba ka-2020 ke 5 uMeyi inyanga enkulu inyanga yabasebenzi ke lesikuyona ke ngani yakwethu sile Zulu sile Mthandwe Nanda area 8.4 FM sengikhona ngumfoka Ngwenya ngiphethe lapho na komculo omnandi umculo ogijima lapho na ke negazi umculo lapho na ke kaMasikande between ke lapho na ke lesine sazoba mnandi beka indlebe ku-0687 649969 uzwa kunjani sengikhona sengifikile sengigalelekile ngiphakathi khalakada endlini ke ezokusakaza yenzeka lento ku TikTok nge-live ngibukhoma kudlala i-TV kudlala lapho na ke umabona kude ku TikTok uNhlanhla Ngwenya
596 ku-068 764 9969 uzongena ungitshela ubani wakabani itheni into inqakaphi le nto usiphithiphithi mfoka Dlamini nethwasa lekhansela bathe ziyakhala-ke manje otherwise intombi-ke kamgqumeni nofihli isikhwele mfoka Magubane bathe lapha nanoba bengathini abantu asuka mina ngiyagcwala ngawe njani la ukhona khona ukuphi ubambaphi le nto Inanda 88.4 FM. Kulukuthi usanda Magubane ngehleli noTata Ngwenya kwinana 88.4 FM isigqi sase-Afrika. Yeyini nathula nje thanini bodi.
Kwanza kwethu niyaphila akhohlwa kushaw like Inanda 88.4 FM. Isigqi sase-Afrika.
Luthando kusho lapha na ke umsondezi ngalezi khathi ngicashile isihloko sengoma 29 minutes to ihora lapha na ke lesithathu ya before lapha na ke umsondezi ngenuzanefa mfoka ngidi nakati ke etshwaleni kodwa vele yini mangifuna umsebenzi ungibambe ngophondo kodwa uthi sohlangana otshwaleni ukwazi ukungibizela otshwaleni uyakhala mfana mfoka ngidi ngalezi khathi ikhuphuka traditional group bathe lapha na ke nokuzola ya njani na mfoka ngwenye lo nhlanhla umshayi wepopopopo ingoma ke kaMaskandi baqede lapha na ke ngabe indaba zalutho manje akho intombi kuze kuphela iminyaka elishumi ngilive ngibukhoma lapha na ke ku TikTok makuya ngokuthi likuphuthile lapha nohlelo ukhona unhlanhla ngwenya 2500 ku YouTube hamba yobuka khona uhlelo makuya ngokuthi ke likuphuthile ufika usubscribe lapha na uzokwazi ukuthi ke uthole yonke into lapha na ngokusheshsha ufike nje subscribe bese uyakwazi ke ukuthi ke uyibonele lapha na ke inhlelo eziku uphuthile ungakhohlwa njalo ukuthi ke uyalazi udaba between lapha lesithathu nesini uzongena nje ungitshela ukuthi ke mfangwenya naphe ngavusakho uvusa lapha na ke abantu bezwe ikhaleni ngengoma futhi ethandwa nguwe bese ke soxoxa lapha na ke kwindaba exoxwakho indaba esegudwini ngeke ize lapha na ke isale uyalazi udaba nje Monday to Friday kusuke ke kunjalo lapha na ke ohlelweni ke isiqi sase-Africa uhlelo lunamandla ludle ngokuqina ludle lapha na ke ngengoma ku 068 la yenzeka khona yonke lento 76499 69 ingoma ngiyiphathe ngaqoma Nhlanhla ngwenya lapha na ke ku Facebook @ngwenya_ welcome lapha na ke uxm.com khuluma ngizwe ukhona nje awuqophe ngizwe uthumela ngizokudlala njengoba kunjalo Angekho
sase-Afrika.
Xola sithanda sama ukona lapha ngamlomo kwaphinde kulungise ngawo futhi ukona lapha na ke incwasimende lesho njalo ethi xola iphethe ophimbo elimnandi ya kungu 14 ubani makunje u16 minutes to ihora lapha na ke lesithathu otherwise usitayela uthe impilo enqamlelayo impilo esheshayo uthi ayilunganga lapha na ke yena ke usitayela speaking of impilo esheshayo awulibuyi licala lapha na ke lika Senzo Meyiwa uzokhumbula ukuthi lolubuye ngomsombuluko naso suku lazo lokho liye lahlala la khona advocate uCharles Munisi location njalo ukuthi ke nakiba abantu laba babulala uSenzo Meyiwa uzokhumbula ukuthi ke kwatesta ngisho iDNA ngemuva kokuthi ke ndama kwenze olibofuzo ngemuva ukuthi kunesigqoko esasala lapha na ke endlini ke ngekhathi ke kwenzeka lokho ama chromosomes ikatholakele kuyona iDNA hayi khona yaphika awayiwo lapha na ke umuntu othe lapha na ke ubanjiwe noma kulabo abafana ababanjiwe abahlanu uzokhumbula ukuthi ke umnisi umele unombolo 1 nenombolo ke 3 lona ke icala ke lika Senzo Meyiwa izolo ke usuku inkontilo ke yase Pretoria Park izokhona ke ukuthi ke hayi khona kikho lokho kushiwa uPrika lapha na ke wana ubungani gininda mawuyena kuhamba phambili ke kuleli icala ke lika Senzo Meyiwa mangasiyena lapha na ke oyedwa walabantu ababoshiweko ubani pho lona ama XY chromosomes obakuthiwa ama chromosomes athi atholakala impela ke avela kanjalo kuthiwa uXY aveli lapha na ke noyedwa nje kwalabo ababoshiwe ukuthi ke cha amesha lo ayaphika yaqhubeka ke icala ke osukwini ke la namhlanje sazi impela ukuthi ke iyozala ke Nkomoni ngoba ke naye uGinindo yasho ukuthi ngekhathi ke befikile ososcience bezosho ukuthi ke cha lama chromosomes amesha uXY akuwona lawa lapha na ke alabalisa abalayijele abnoma ababoshiwe lapha na ke ngaleli cala phela ke nayo yasho ukuthi hayi nami ngangekho phela ngekhathi efikile lo wayekade ezochaza ukuthi utholeni hey inkomba kombani phela lapha na ke into yenzeka kuleli cala ke lika Senzo ke Meyiwa ngabe yozala lapha na ke enkomoni sithemba ukuthi ke egcineni kosuku umndeni nathi nje njengesizwe sogcina sitholile ukuthi ke kwenzakalani kunozinti wesizwe Izinto vemnyama sakhuluma kwelizela zonke izizwe ngisho lephesha komnyathi bayizwile lo mngani wami ukhuzani lo uhleli no Nhlanhla Ngwenya kwisigqi sase-Afrika
uNhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Ayishofa Ngwenya kamfana namhlanje lalela la esekumem ayishelo band. Dumane ngajule siwo. Isigqi sase-Afrika. Senzumlando suku likhulu kusho lapha na kumGoldeni benomjolisi ke ngalesikhathi bathi lolu suku olukhulu senza lapha na ke umlando otherwise before lapha na ke umGoldeni kungena usabelo nesikweletu bathi ke u call back 5 minutes to ihora lapha na ke lesingaki na ihora ke lesithathu usuku likhulu vele usuku lomlando bathi usuku lapha na ke lwetiye it is international
T-Day usuku lapha ke i-United Nations yaliqoka lolu ukuthi ke kothi njalo ngomhla ka-21 lapha ke kuMeyi sobe sesibungaza lapha ke indaba enkulu indaba yalo ke itiye udala wawazi nje ukuthi nento kanjani kuthiwa kubungazwa itiye ngomsebenzi yalo nje ethe yalenza when it comes to qeda ububha ngoba kuyavela phela ukuthi isisize lapha abantu abangaphezulu ka-13 miliyoni lapha ke yona ke indaba ke yetiye create nje imisebenzi engaphezulu ke ka-13 miliyoni imboni lekhiqiza lapha ke itiye emhlabeni nje jikelele nabalimi impela balala bebalile ngalo ke lapha ke itiye kuthiwa ke namhlanje wazobe belibungaza ke lolu suku ke ngo-first 9 ekuseni lapha ke headquarters enhlangano lapha ke i-FAO Atrium la zobe libungazwa khona ke lolu suku ke letiye bazohlanganisa ke nosuku lwayizolo lweinyosi kumbona izolo ukuthi bekusuku lweinyosi bekade kubungazwa inyosi usuku la izolo namhlanje ke itiye bathi ke cha sokuhlanganisa ngoba vele uyakwazi ukuthi itiye lapha ke uma ungafuni ushukela uthele lapha ke inyosi noma uthele uju lwazo lapha ke inyosi yeah speaking of inyosi noju I wonder why emahotela balifihle uju balibeki nje ematafuleni hayi hayi uzulicela impela uju manje ngokuthi uyathanda ukuthi ufake lona etiyeni bese bakulethela ke baligodle futhi nathi ungathela barawunde kabili kathathu owethe babuye balithathe bolibeka ngasese ubone ukuthi bana Jelpel somatekisi lo uthi lapha ke ingavuka featuring uphilile 3 minutes to 3 ya uvuka nobani bavusa lapha ke ngayiphi ingoma usuku likhulu qopha umlando usuku lwetiye halala kwabathanda itiye halala abantu besimamele baba yokusizo baba asifanele njalo sesethi sojwale spinde sethi sechitheni mhlambe ngavuka sesethi sojwale spinde sethi sechitheni mhlambe ngavuka
hayi ngwenya hayi mfowethu hayi mfowamtimande mfowethu sasho namanje mfowethu ngo-2025 mfowethu yabona wena uyisilo mfowamtimande mfowethu uyisilo wena futhi mfowantandwe idlala ingoma yabona kahle iy'teshi zonke uyiphethe iy'teshi zonke mfowethu ingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi mfowethu idlala ingoma mfowamtimande Inanda 88.4 FM. Basuvu ukuthi sibethi basuvu sihamba ngehighway ngegagasi nomoya. Raining in the north, south, west and the east coast. Elethu izwi emzansi. Inanda 88.4 FM. Today best radio. Hayi mahayi ngiyakuzwa qhawe. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela? Hayi phiphi nyemfu nani mfowethu. Awuphathekile kwenzalani? Uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga iswasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashalela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio. Inanda 88.4 FM. Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni. Stand up against gender-based violence. We all have a role in this together. But Basekai, we cannot end gender-based violence and femicide if we don't break the silence. In 2025, Inanda 88.4 FM is dedicated to fighting gender-based violence. Inanda 88.4 FM. Hashtag no more tears. We are Inanda 88.4 FM. Your vision for the future. As the community. Hashtag Vuseleleka. Isigqi sase-Afrika. Awu manje ngabe mzalwane wami ukhonza kuphi? Imbovu kunjani? hayi ngiyaphila ngabi yami Khona singakayi nje kude. Awu ake nitshele kahle namhlanje nikhonzaphi ngempela? Ukhonzaphi wembovu? Nomkhonza lapha ya? hayi sekuyaxoxa lento Wabaneka oqala. Lobathi lapho ngeke. Ake nisho nikhonzaphi madoda? Akasho niyangazi na ngenhlalo uthi onyazi. Nikhonzaphi? Ubani lo? Izinkinga zingezami ngeziqhamulethe ezibafanayo. Unikhonzaphi wena? Ya. Mina ni bishop lebandla lenkanyezi yokufa eNtuzuma ekwadi. Asimthathe simlethe kwena lapha umbuko. Awu ikhalo labantu ezindlini. Nangifika lapho ngizongishayela indishi. Ngizothola. Mtimande mina ngiyakuphendula ke mina ngikhonza eMaunited eZayoni baba. Hayi wemtimande wenkabi mina ngikhonza khona lapha ePhakameni mfowethu ubaba uNyazi lezulu mfowethu. Ngena sawona. Ngikholelwa ukuthi ngikhonze endlini. Hawe uncese qawe ish. Cha khuzwa la ngihlala ekhaya Avuka mhlongo sokusa lapha mbhe ukhona baba umnguni. Timande ngisho lapha ya elithe. Awu. Hayi lo Timande mina ngikhonza nyobhedra ngemela mibishop ndoMagalela. Ahlabanga. Amen. Abahlamsimntwana. Oh. Inanda 88.4 FM. Hottest local sounds. Yithi ojikelele. Inanda 88.4 FM. Unhlanhla ngwenya nesigqi
sase-Afrika. Let's go. Number. Drop it. Biza lapho Thobela Ndange, Hulumeni Bhamshela, umdala wahlonga, Diwa Mhlongo, Mwelani Mhlongo, Zolani Mhlongo, bonke labo bathatha ngengoma kaMafakiza ayicela sikwenete. Ayashiya ngalesikhathi bengicela ubiza lapho Thobela Ndange, Hulumeni Bhamshela, umdala wahlonga, Diwa Mhlongo, Mwelani Mhlongo, Zolani Mhlongo, bonke labo bathatha ngengoma kaMafakiza ayicela sikwenete. Vukani, vusa nabani, mfowami boyisonke kusakazweni kumanje. Vukani, bafethu akadeni ama-energy drink hayi kakadeni sawukhokha ngomgqibelo sawukhokha ngomgqibelo Fakupia wena man Sawukhokha ngomgqibelo sawuvuka thina Skweleteleke Sawukhokha ngomgqibelo Fakupia wena man siyabonga ngo-like bonge nangezipho sawukhokha ngomgqibelo fakuphiya wena mani siyavuka thina Inanda 88.4 FM. Sawukhokha ngomgqibelo awufakuphiya mani sawuvuka thina sawukhokha ngomgqibelo siyavuka thina
Afaka uphiya wena mani mafakhiza mfoka mfeka ngalesikhathi sikwaletele. Suka phasi lapha na ke sikababa uphuze khemisi isigodi ke ngalesikhathi la ngemlanda khona umfana omncane for sure ikhona into azoyidedela kulonyaka ka2020 ke 5 umfana omncane ushaya ingoma enamandla ushaya ingoma lapha na ke enenkosi phakathi uyabona sezisho kanje lapha na ke insizwa mase zibukhile hayi faka uphiya wena mani uzokhokha ungwenya siyavuka phela thina. Ngiyakutshela phela 11 minutes after ihora lapha na ke lesithathu wefikani mfowethu mfoka mhlongo ngithemba uyithokozela ingoma lapha na ke enamandla lapha ingoma kaMafakhiza wena uthini uvuka nobani ubavusa lapha na ke ngayiphi ingoma ku0 68764 7 we number lo. Why are you dating me? Number one, where are you? 0687 649969 yona nobono lapho ke uzokwazi ukuthi urekhode uthumele khona ke ingoma yakho ungitshela ukuthi cha nampe ngivuka nabo ngibavusa ngale ngoma ingahambi inqunu ihamba inqunu nje ingoma cha faka abantu phezulu enjalo lento kuyahlangana nje uyakhumbula ngangisho njalo ukuthi ke ngenxa yesikhathi kuyaphoqa ukuthi ingoma ihlangane lapha na ke nama top D ama top dealers 596 uNhlanhla ngwenye loyo lapha na ke ku TikTok hamba uyobhala na kanjani ngizohamba mina ke lapha na ke ngiyofunda ngibona ukuthi ke wena ubani wakabani bavese bakhona lapha na ke abahlezi nami ngiyabona laba bayixoxayo lapha na ke uphiphi inyemfu uTheshbuti ngihlushwa inhliziyo ngangiphuza kakhulu ama energy drink ngiyavaleka nje usho njalo lapha na ke uphipha inyemfu ukhala ngama energy drink uthi ayiwaphuza kakhulu nomfoka lapha na ke amandla khubisa nayo ukhona uJefu ethi ayinxese mfowethu lapho ke mfoka phipha inyemfu cha namfuna ngiyeke lapha na ke yona ke yini nayo energy drink impela phela uyaqinisekisa uphiphe inyemfu ukuthi ke bethi yeke kusaeli ngoba ngilele esibhedlela yona lento ke yama energy drink baxoxa kanjalo ke lapha ku TikTok ngithanga ufundele hleze mhlambe nawe udle sinethini lokhu yalibuka buka livalelise mfowethu litshele nje ukuthi energy drink hayi bye ngokuphuza lapha na ke kokugcina hey ngake ngaphuza le nemigqa emithathu elihlaza hayi ngiyakutshela phela hey hayi futhi ngagcina cishe ngalala esibhedlela phela kwanyuka ushukela kwanyuka yonke into ngabona izinkanyezi nje la ngalibalele ngathi nansi emhlolo ingozi ngempela lapha na ke lento ke yama energy drink abanye phela khange badla amagwinya bese behlisa ngayo energy drink ubona ukuthi ke cha life is great kwabanye abantu mina ngiyabonga kulezo zinto lezo zawo ke ama energy drink kufana nalokhu kokujima nawufuna ukwehlisa umzimba bese uphuza into ezithile hayi ngibona ngathi wrong leyanto umuntu uvana baqake nje ungasamboni ukuthi uyena akuye ungaboni kahle ukuthi kwenzekeni imshitshe nje impela umuntu ebusweni kodwa hayi uyena kodwa hayi ubani wamani wayeka wangaphuza lezi zinto eziphuzwayo wagijima nje washaya isondo washaya insimbi ngoba ukuphuza lezi zinto baningani impela sebethe bashintshe ebusweni awube nje wanethe waphuza lezi zinto waposta ngazo wasitshengisa ukuthi uphuza lokhu wabaqa kumuntu washintsha umuntu. Number 2. Kunjani kuhlongwenya ukhuluma ngolondiwe akamthembu ngoma kombozi kodwa ayisazana ngifake ukuthi uma usudlala cela ungidlalele umshini wemali le ethi unikhodima ngiyacela bhuti bese ngicela nje ukuthatha wonke-ke amadela buthongo wonkana nasesibhibhi imbala naseClermont la engihlala khona ngimangele emasengizwa ngihlangana nabantu endleleni sebethi hayi bo sihlezi sikuzwa wena sihlezi sikuzwa kwinanda kuyangijabulisa nakhona lokho so nje ngibathatha bonke ngibathatha eClermont lapha eNdunduma e28 eSugar Ray Polo Stadium
la engihlala khona bathatha isiBP usenza sazi nje wonke ama-day club songo inanda FM athashwa nje ulondiwe Nkosi yami kodwa awusazi kuba ngikulalele kabi ngilayito ofe njengamanje ngibambe khona bayo Number 3. Umdladlangwenya nesiphi umdladlangwenya nesiphi sase-Afrika. Aw siyabonga kwabashaya ulike. Mfako nyaphela sikhona nazi bengicela ukuba kusaka nje eqhawe usiyafana zule showe uzweze ebudladla makhala esondele ngonyameni ungene into enwacele umene ebhamshela ngivale ngomakhebula ngithi
bengicela ungidlalela ingoma kamude mude uma ithi ikhehla mfana fisherishe ushenge. Danko. Danke lapho mfoka acela ngithemba ukuthi uyithokozela ingoma yakho lapho ikhehla mfana mude noshenge wasehlala Nkosi ngalesikhathi kungu 5 minutes after ihora lapho na ke lisithathu. Otherwise ulundwa kaMthembu kwaNongoma ukhale ngenhloso wakakhwela nabathi ke lapho na ke uNikodima awukhona futhi ushenge wasehlala Nkosi uyasho lapho ukuthi ke uyanyonyoba lapho na ke uNikodima 0687 6499 69 yenzeka lento na kunhlanhla ngwena 596 njangishilo ngikhona njalo lapha kuyena ke uTikTok idlala iTV lapha na ke udlala mabona kude. Number 4. Dumane ngajumele Msela Dumane sengile Isigqi sase-Afrika. Uzwa kunjani? Ubani yena lo uzwa kunjani ngobla? Manangutshele ngoba senzongena njalo kodwa manangutshele kuzomela sihlale kuze ngishonela manangutshele ngoba senzongena njalo kodwa manangutshele kuzomela sijayive kuze ngishonela manangutshele ngoba senzongena usithuta mevisi manangutshele kuzomela sihlale kuze ngishonela manangutshele ngoba senzongena usithuta mevisi manangutshele kuzomela sijayive kuze ngishonela awusumudlale mbona awusumulinganisa awusumudlale mbona Ayela Vum sese ungahle awusumulinganisa awusumudlale mbona ukuthi uzokwenza njani ngabe ngiyadlala wemngane wesabani wedlamani wesabulisi wemngane wabani wedlamani wawasukuthi uyowenzani wedlamani ngibona uhlaza yini ungamshintsha ujole muntu kuthiwa ngizoboshwa wemngane manje ubona ukuthi senze njani netheko wemngane yazi netheko wemngane bozo uzama nabani manje uzoyaphi siyowenzani bozo yami uzama nabani manje uzoyaphi bozo
ngicela ungisize ukula mabili amasango akwazi edokisini ubuyela ngizwe hey Number 5. Imandi unjani khuluma nomzama womthembu longoma sicela ungidlalela ingoma ka-stability ethi mayigandaganda le ngoma ngicela uyidlalela uphindisana hayi cha kodwa shame hayi ngaye ngamthanda nangumuntu emhlabeni futhi angisaboni kahle ukuthi kuyophinde kungilungele ngoba yena udlala kancane mina ngosake ngimiyele kwanongoma njalo mhlamba akazi ukuthi kwanongoma thina sinenkambi mhlamba akayazi imona sinenkambi sizomiyela enkanjini mina mayidlala kancane ngiyabonga umsakazi wami umjabulisi lo ulalele isigqi sase-Afrika noNhlanhla uMfokangwenya Molo Vums.
Stimela sasezola ngalesikhathi ubathi ustability phezulu ehlala Nkosi kwaNongoma ngalesikhathi la ngeMlanda khona usilungile wakamncwabe nayo khona mayigandaganda isihloko sayo ke ingoma kungu 4 minutes to lapha na ihora ke lesine awembovu kwethu kodwa uyafika imessage ngapho lapho khona mfowethu ngabe ngiyakufonela manje amaphara antshontshe incingo uyabona indaba amaphara bafowethu ayazona izinto phela nawakhelene nalo ufuna ngathi ungalutshela ukuthi kodwa ave nimosha njalo nina yabona nje lo mlayezo lobe ufuna ukudlulisa bukhoma nami ngimuza umbovu ukuthi lapha ke uthini manje kuyaphika lapha na ke ukwenza incingo kafuni lapha ke ukuthi ke zisebenze ngesimanga sakho ukuthi vele amaphara vele angathi amagundane adla kwasani zinsimbi zomgwaqo ayathatha ama crash barrier nje lapha kusingekho i-crash barrier kuthathile kumfana kuyokalisa brazo yami ubona kekela nensimbi kahulumeni ubona ukuthi yemadoda kwaze kwanzima ngithemba ukuthi uyithokozela ingoma yakho ke lapho ke wenomzamo lapho ke waka uThembu kombuzi otherwise noma haye ukhale lapha na ngebhovo likadikadika lapha na komgqumeni madoda yowangibhalela kuyena ke lapha na ke ubana uTikTok inhlanhla ngwanya 596 njangishilo lapha na ke pheqa wemahaye ungaphi no uthe uvuso bani kambe mahaye okay manje ngiyabingelela ngicela uvusa nje wonke lapha na kaMadela Buthongo ngengoma kaMgqumeni ethi ngabe ngiyadlala injani indaba ngithemba ukuthi ke right ke lapho ke ngasekhaya ke wemfoka mahaye yekana ama energy drink hayi ungesabo mfoka ngwenya hayi imessage ngiyitholile imessage kaNomzamo isithandwa sami hayi uyazi umntakwethu ukuthi sihlanganisa kanjani thina engesaba hayi ngitholile imessage aniphele nje yena wonke amadela Buthongo siyakhala ke manje makunjalo awusuka ngiyathanda mina lapho angivela ngishone khona futhi kaNongoma message ufikile ngapho bana welondi hayi mina ke sengayolala ke makunje indaba yeni mayihlangana lingatsamaya kayorobala vele nona koyifelile Ngithi kungani wamadala mfazi omnyama nomqashiyo ngiyavuma kanjani kodwa ngathi ngithi khuluma wakathisha mfokango kanti kuphembela ngoba bayavuma nabakhuluma bebodwa kodwa igama lethu vele likhohlakale emcimbini ngoba bayavuma nabakhuluma bebodwa kodwa igama lethu vele likhohlakale emcimbini sithi Fatina, ubalo wengaphuma ubali kodwa Fatina, ubalo wengaphuma ubali kodwa Bafana bayithi thina sawuthi
Khona ngoma sizincelebane kusho lapha nake somnyama nokhokhisa ama NNT ama international sizinsizwa ukhona lapha nake umthandeni SK yena ke lapha nake ingoma emnandi kungu 20 minutes to ihora lapha nake lesine sengilibele indaba kalokho njana kaNomzamo sengikhohle indaba lapha nake esegudweni ukuthi hayibo ngendaba exoxwakho le ndaba le thinta lensizwe ethe yantshontsha imoto yomuntu impela abantu baningi bayipostile lapha na ke inkundleni ke zokuxhumana le ndoda bathi itshontshe imoto lapha na ke mi Ford Ranger entsha sha ka 2020 ke M5 angazi uJapraiser lokukhulunywa ngaye uyena yini lo ngimazikho owumculi lapha na ke ezweni ke laseZimbabwe engathi le ndoda intshontsha imoto yakhe lapha na ke uJapraiser yamcela impela ukuthi hayi nakombera uyothatha imoto yawena yini na indoda isigcwele inyosi lapha na ke esandleni uyamajini uzohanjwa zinyosi esandleni ungaphethe lutho ungaphethe shukela ungaphethe imbali lapha na ke ezikhanga inyosi impela sile ndoda hayi buye uzothatha imoto yakho Japraiser ngiyacela ubuye uzothatha lapha na ke imoto yakho bakuthanda ke abaningi lokho bathi ke uyabona ke yona inkantolo ke kazwelonke ke lena ke inkosi ke inkantolo ke le yenyosi yeah ku right khona lokho engathi bonke abagangayo bavele ubathumele ngenyosi basho njalo abantu enkundleni zokuxhumana ungenze ngathi ngangibuza ukuthi wena ngapho ngasekhaya ugadwe yini ugade ngani mawuthathela ubuyisa ngani uvika ngani Tata, you she papa. You she out. Bye. Oh. What? Go to. Bye. Yelele, yelele. Yini khayele zalothu.
Wadala gogukeli wadala majaivana wadala gogukeli ho hai shit hai 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 ho Umdladlangwenya nesigqi sase-Afrika. Yo! Wadala majaivane wadala gogukeli wadala majaivane wadala gogukeli shit shit ay baba wadala majaivane wadala gogukeli wadala majaivane suka ingonyama ikamaskandi lapha na ke bathi zinqwele lapha na ke ugogo ukhelina belo jive zimnike lapha na ke foka kenyeza umisi ofundise engafundisile yini inqwele zalomculo ingoma emnandi ingoma lapha na ke enamandla wona ke ingoma kanje ufuna ngathi ungayithola ngapha enyakatho kwelakithi ushayigijima impela imoto lokisho njalo ingoma lithi wayidlala kamnandi lapha na ke we gogo ukhelina suka yeah injani ndaba 13 minutes to ihora lapha na ke lesine for tokushabya lazo udaba ngilobeka phansi uhlelo ngihamba nje lapha na ke ngiyogoba adlangala otherwise uyavela lapha na ke yena ke ubani no Vums SA uthi hayibo wengwenya uyazi ukhona lapha na ke wangichazela owasezimu ukuthi lapha na ke indlela abazenza ngayo mangabe uganga uhlekani pho lapho wena kunjani hayi ke ngiphinde ke nguperformer uthi khona phela wakamchazela lapho na ke wasezimu wakamchazela ngazo inyosi belu ukuthi ke zenziwa njani hayi lethi recipe yenyosi abantu bayifuna kabi bathi ke lena uyabona ke le inkosi empela ke inkantolo right impela ke lapha na ukuthi ke thina siyavuka siyosebenza wena lapho uyawe ufika wena uyantshontsha nje wena kalula kanjalo bathi kulungele khona lokho umuntu apha kubhuza inyosi lapha kuye phela yakhala le ndoda ngithi mina hayi yonke nayo ubenzani usiyakhala uthi hawu ngiyacela Japraiser ozothatha imoto yakho nayi lana kimi imoto isegarage ozoyithatha ziyakhale inyosi bu ulala kanjani lo muntu ngempela
nokungenze ngabuza ukuthi ithini into ngapho uvika ngani lapho uphethe muphi ushuni lapho ke ngasekhaya weDelaptong uvika ngani lapho makufika abafana uvika ngani ngempela usho lo wena engazi ngihambe phambili 0687 6499 69 engathi uphethe recipe yeinyosi lapha na kuVomsi mangiyithola ngucobelele yini ukuthi ke nakwagangelwa umuntu nje amana abone sekubhuza inyosi zimnamathele lapha esandleni sona sandla lesi sithathile hayi ngathi lo shuni uyavuma lo shuni lo hayi phela ngathi wona ngoba nenkantolo sizathi kuno bail bani kuthiwe hayi ubufakazi abuhlangani siyakubhayilela phuma ekhaya egangile akahlale zinyosi ya akahlushwe zinyosi 068764 9969 Ndachambura ngichidza nditambudza idzi ndakaba Ford Ranger nyowani ya 2025 I think kuti Ford yoyo ndiyajapureza kune vanoziva mukudze mukombe ndokumbira uye utore mota yako iri mugaraji ndatambura dzandiruma ichidzi wakoma ngichidza nditambudza idzi dziri kundiruma muku please yautore mota ndatambura please woza japureza uyakhala lapha ke le ndoda ungabona izadumo njengoba uzizwa nje zihlezi lapha kuyena sandleni ndaphela segudweni exoxwakho yona social media uyize wangena ke nayo Japreza nengithe angazi kahle ukuthi uyena ngithenya landelela ngiboni kahle ukuthi uyena into oculayo waseZimbabwe kodwa ngathi khona kuyahlangana nangaba ethu Voms impela uphethe lapha na ke ushuni cha woza nayo bethi recipe awu inbox recipe yeinyosi lapho sikhathela amaphara sihlushwa zincingo namhlanje iwona amaphara atshontsha amakhebuli unganjani ke iphara lihutshwe zinyosi ubusuku nemini kunjani lokho ke ngapho ke ngasekhaya uzwa kunjani lokho ukuthi ke wakanga hayi nazi inyosi ke lapha na ke emva kwakho yabona usibusiso lapha na eNsibande uthi hayi akayilande ngoDisemba imoto umnikazi ayeke inyosi zidlala indima yazo comment lapha ku Facebook bayakuthanda lokho abayisithupha bathi like kusho khona ukuthi impela ke hayi bayithanda le ndaba ukuthi ke indoda ingazigange nje muthi ke lapha na ke inanyathelwe zinyosi ikhona futhi uthi wakhala ngaye wathi yabona nje khona uthatha inkomo zami ngiyayifuna le ndoda le lapha na ke enale nani recipe yalezinto ngathi uyiphethe lapha na ke ubana ufoka Voms SA asazo inbox nje ngiyilindele mfowethu ngeke ngivala amadatha ngohleli nje ngivulile ukuthi imessage yakhe ingene ngokukhawuleza uThobani sephula umthetho mfoka Mpanza uthi muhle lo shuni engathi phela na kulaba abanjani na abadala lapha na ke abalobokazi babantu kungaba kanje okay sephula umthetho uthe ngathi impela nalaba abalala noma abashela amakhosikazi abantu nabo manje bangahutshwa lapha na ke zinyosi futhi madoda uphinda kumede ngaze ngawuthanda ke lapha na ke sengiphelile ngidlala abantu bengebela inkomo ngo2019 2021 bangebela izimbuzi ngathi ngisamangazwe yilokho kwaqhakezwa endlini kwathathwa lapha na ke yonke into yasendlini manje badla ke ukudla kwami emasimini ngibone lapho ukuthi ke abantu bayakwenzisa lapha na ke into ongathandi ke ukuyenza kusho lapha na ke uphinda wakagomela ubhale ku Facebook awuqophe ngapho ngasekhaya ngifuna ukuzwa 10 seconds nje usho ukuthi ke mangathi ke manje ke sengidayisa inyosi sedayisa inyosi ungwenya wakwinanda ungathenga ngithi cha lapha ke nje sikade umzila siwugade ngeinyosi ungathenga yini ya nangathi uphethe irecipe uVoms Voms baba unganyamalali baba ngesikhathele manje impi phela impi mayilo bafowethu
ilwa ngendlela nje iningana singaphela zizinyosi singaphela awu athi lapha na ke ubalo princess siza athi ke akavele aziphindisele yena la ithathe khona ungaveli mnikazi usho lapha la ke princess usiza ku Facebook athi akayibuyisele yena imoto angaveli umnikazi wemoto ukuthi ke kanjani ke mina ngithi nayi inkosi yezinkantolo wena uthini lapho hayi le naye ujikelele lo wenkantolo le jikelele nqo hayi ihlula i-appeals court ihlula i-high court ihlula imatshi impela ithatha ilutho lapha nenkantolo yenyosi sengathi ngiyayithanda impela ke nami ke ngoba ne-recipe khona hayi izindaba ezimnandi lezo sawubona wemdimandi cha mina impela uma kungase kuthiwa udayisa ngey'nyosi ngingayithenga ngigijima impela ngayithenga ngigijima and ngibafisela ukuthi bonke labantu abenza izinto ezimbi kwabanye abantu uthola ukuthi ingane yabantu iy'fundele sebeyayithakasha ayikasebenzi nakusebenza nabo bonke nje abenza okubi kwabanye abantu bangashawa ngawo lo shoni ukahle impela isithaqa uyavuma lapha la ke umfoka Khumalo ubhani uthi hayi right lo shuni wenyosi uyezwa ke vuma sifowethu lapho ku TikTok uthe uphethe recipe letha mfowethu ngiqala ibhizinisi le inyosi ngiqala inkantolo yenyosi wathatha nje zihlale esandleni finish and clear ethi ngizothenga mntimane ngikhathele iloqhekeza lapha na endlini yami angakhohlwa ngiyambamba noma ngiyombamba ngisho emva kweminyaka kusho uNomzamo ngalesikhathi usekhathele lo muntu oganga lapha na ke endlini yakhe uhambe kahle mntimande kusho noNtobeko kulungele lapho wena Ntobeko Mhlongo lapho uzwathini kulungele ngane yakwethu kuhlupha sona isikhathi ubandove lakho baba uMaqonqela baba uMaqonqela kunze endala Mr Ngwenya ngicela lapho na ukuvusa ugwala indundulu DVD jangase isosha la noma ubani usoka ledudla mshwayiba ubazoma zazathi mamtini amhlambisa sicefe no Steve Gwala Nkosi Inkomo kube usiphandla Zuma Makhebula lapha na ke waka noma makhale sondela mfoka Nduma Mdumakhanda uLondi lapha na ke noMzamo Mthembu kube uphindisani ngiyabonga ngikhona kusho lapha na ke baba inkunzi edala uMaqonqela uyavela uSteve wakagwala naye uyavela ngimosithini yebo wagwala ekhaya kule uzwa thini ebhamshile esigudini sawahlathi ikhulu kodwa njengamanje ngila kwa-GM Labs ngicela ukuthatha nanka amadela buthongo ngokugwala endundulu inkunzi endala uMaqonqela usibucele 17 isoka ley'dudla uhulumeni ebhamshela uzama ucilo Lindani Zungu uvondlovondlo uMamdeli ne-chicken bhuquza yakhe usisibazo Ndwandwe ubanothile Gwala uMahlambisa uMazezezi kaMashu unjabulo uthi shawe indidane Blose eshingamubizanga sengiyombiza kusasa ngibacela ngengoma alright ilungele qhawe vele usindwe lapha ke izinyawo mntimande ngila emqashweni othongadi kusho unekho waka ahlatshwayo ngalesi isikhathi till tomorrow morning bafowethu ngizobe ngikhona kodwa akushuni phela ngathi ngizowuphatha ushuni wenyosi sikhathele bafowethu ngoba nenkantolo vele vese nje hayi sesingasho nje nguthalali uthi kanali iqiniso hawu njalo amabhayili ayikhona bafowethu lungile till tomorrow morning same time same place how quickly fast ukona vela ko usimele ecela okay right uthi ivale mfana ayivele sengiyayivala lapha na ke umambane khuphuka lapho mfoka Ngwenya siyafana Zulu eshowe isukile futhi mfoka Ngwenya ngani na ngivulele phezulu lapha na ke ivolume kwamanje ngilana ke Gauteng uthi asambe umahaya sibongiseni ku TikTok X lo athi ke yasha mfoka Ngwenya awusuka amadoda khuphuka kamnandi inkunzi lapha na ke yethu uzanefa ke ewakangiti kulungele ngane yakwethu kulungele ngapho ke ngasekhaya
ngiphuma lapha ke ngomla lapha mfoka Khumalo makathi ke sengibonga lapha noma sengibona ngibona ngezenzo ukuthi uye lo wathatha izitsha zami uyena lo wangidontselayo ngiyadlala yabo Emtemande onje, emtemande, hey.